bazar thlir tu te chibai ule jun ni som pakua kar top kan lo thleng le ta a tun kar chungin hun nom tak in man kan be seya kar top chol hadam na hun nom tak mang turin du sakna kan la na cheu tun kar thole ni jun ni som pali khan union cabinet chuan sipai lak dan thar agnipat scheme anti mai chu an poma he scheme mang hian thalai te chu kumli chunga tan sipai lak ni in Agnivir stia ko ani dona kumli nuwa an bang le don ani sarkar thu choina tarlan dan chuan agnipat scheme hi India ramin sipai no pangjok anei theina na rom hanna ania tunlai thiamna nei thalai tamjok in sipai an zoma India ram sipai sang sanga kong sang sanga tunlai thiamna nei ten an thiamna chu ramtana an man chhuat thei be sei ania sipaya tanga an ban nuwa po sipaya tanga thiamna an nei bel te chu khotlang le ramtana an man chun zom le thei be sei ani boka chumai baka chuan India ram sipai kumpo hunrei lo te a kumli kumnga a ti hniam be sei ani bok kumli chung sipayan tran nu hian pension nei lovin an bang le maidona he hian sipai pension te hlota na sarkarin sum tam tak a man thin chu a chok jang khai thei dona chu India ram sum le pai din munata na thle don ni a ngai ani bokani Agnivir te hi sipaya an tran chung hian hlo thatak pe kan ni anga a ran pa a pension an nei don lo wangin an chu ruala an lak turin poisa khol sak an ni anga an hlo atanga engemaw zat khol sakin chu an hlo khol zat che chu sarkarin atung sak bokanga an chu huna cheng noi som chuang an chu pui thei don ani hetiangan chu arwalan poisa don tur hi Sevanidhi package ti ania Agnivir te hian an sipai tran kum khatna thlakhata cheng sing thum man hlonga chutatang chuan za som thum cheng sang ko chu Agnivir Corpus Fund atan an tho venga sarkarin cheng sang ko lo tho ve bokanga kum hian tranna thlakhata cheng sing thum le sang thum hloin Agnivir Corpus Fund a cheng sang ko zakuan tho lenga sarkar point chu tiang zat che chu alo da that pui lenga chu tiang bokin kum thum man tranna thlakata cheng sing thum sang ruk zanga an hlonga chu ta tang chuan cheng sing ni sanga zanga somriat hlo la in cheng sing khat le zakwa somnga chu corpus fana an tho lenga kumlina thlakata cheng sing li hlo in corpus fana cheng sing khat sang ni an tho lenga ti chuan an hlo ba ka kumli an tran nu chuan corpus fana an da tling khom chu cheng noi nga le sang ni alo tlinganga sarkarin alo da sakve cheng noi nga le sang ni nen benka apung tenen sipaya tanga an bana anin laman ho huna chuan cheng noi som pakhat sing sari le sang khat vel an hon thei don ani an poisa hon tu Sevanidhi atang hian income tax lak ani don lova ma se Agnivir te hian pension an nei don lova cheng noi somli le pariat hu life insurance ti sak ani thung don ani Agnivir te hi certificate thatak pek an nianga hen certificate thi kong sang sang man thei ani dona cheng noi som pakhat chuang hian eizon na dang thatak an nei thei be sei pui an ni bokani kumin chungin agnipat scheme noya hian sipai singli le sang ruk lak tumania he scheme noya sipai lak tur te chu sipai pa ngai lak ang thowa qualification ngai ni in schedule tribe le schedule caste du sakna om lovin all India all class ti in India rama thalai zongjong te chu te na in anga te ani dona Agnivir zongjong zinga za som ni panga te chu kumli an tran nuwa sipai pa ngaya lak le thei an ni anga hemi turian Agnivir san ni chunga an nung chang en ani don ani kumli an tran chunga nun na chan an lo om hlawani chuan sarkar lai pui chuan cheng noi somli pali in an ralanga kumli an tran nuwa bang le ta te chu cheng noi som pariat le sing ni chin benglon an lak phalsak ani bokang hetiang ani la hian sipai anga pension engma an nei don lo wangte kumsom pasari le chan vetanga kumsom ni pakhat in kar chau lak turani wangte in India ram hun sang sanga agnipat scheme du lo na hi lantirani a Maharashtra Telangana Bihar le Haryana state te chu he scheme du lo lantir nat zual na hunani a thalai te chon rail kong te ti chia in rail bungro chi sang sang an suwa sama hetianga du lo na alen tak ema wang hian
sarkar lai pui chuan agnipat scheme hnuaia sipai lak tur te chu kumsom ni le pathum chin an ni ang ti in ruah man na thar an siam le a heti chung hian buaina ala chok zel thawani sarkar lai pui chuan thalai chak thajok te sipaya an lua naupang taka nadang an thole theina tura ruah man na akal pui ani thu puang ma se thalai na zong mek te chu an lungoi theilowa kumli chau sipaya in trantir chu an du lova an ban nuwa ham thatna an nei don lo wangin an lungoi lo bok ani Telangana a Secunderabad khopuya lungoi lo nalantir tu zingami pakhat chu police in an kap hluma ramchung mun sang sang rel tlan tur zani chuang kan sel ani a rail service som pathum chu ti top ani ri boka Uttar Pradesh le Madhya Pradesh a po boruak aso sang hle ani Telangana a chuan Kualzinpur rail pindan pakhat chu lungoi lo nalantir tu te chuan an hala heng mi te nodar tuma police ten silai an me pu na mi pakhat thi in mi enge mozatin hliaman tuara Uttar Pradesh a chuan rail ruak hal ania police te chulungin an vom boka Bihar a po boina lian tak thlengin rail pindan som ni chuang hal ania National Highway dan cha ani boka Haryana a po boina azwal zela wangin sarkar chuan mobile internet le SMS service an ti top hiala Madhya Pradesh a po boina chuakin mi enga mozatin hliam an tuara police lampo in hliam an tuar nual bok Telangana hian lungoi lo te hian kumhni liam ta chung khan sipai lak na tura ro man na chu voisom pakhat lai ti danglamani ti soin hemi nuwa sarkar chuan ro man na thar rasiama mitam takkum alo over man ti an soya hemi wanghian sarkar lai puipo in agnipat scheme hnuaia sipai lak tur te kum hi kumsomni le pathuma atisang chole to a buaina ero are chuang lo ani West Bengal apo in rinni khan All India Democratic Students Organization AIDSO le All India Democratic Youth Organization AIDYO te huai hodin agnipat scheme du lo nalantir ani a West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chenna in bulmaya an kal khoma buaina lian tham ero achuak lo Bihar khopui patna chuan boina siam tu thalai somria le paruk man ani to a police te chuan hetianga boina chaw chan hi coaching center pasari nei tu ten thalai te an fui wang ni an hriat thu an soya he boina hi WhatsApp atanga soihowa malak na ni an hriat thu le atula ni chuan patna khopuya internet service ti top an hre don lo thu nei tu te chuan an soyani Bihar hian All India Students Association te chuan nimin khan darkar somni pali o ben an huai hota agnipat scheme chu manglo turin sarkar an phuta heti la hian Bihar Aptu Party lian RJD chuan lungoi lo te hi an thlop ti an soya Bihar CM hlui Jitanram Manji Party BJP ne na thok dun mek Hindustan Awam Morcha Secular HAMS te po in boina an du lo ti soin thalai te lungoi lo na chu sarkar lai pui chuan ngai to se tha an ti thu an soi ve bok hetianga agnipat scheme awanga India ram a boi noi lai hian Congress President Sonia Gandhi chuan sarkar lai pui scheme siam thar agnipat chu scheme kongbo ani ti soin an party chuan he scheme man ani lo na ma an lak tu thu soya chuti lai chuan lungoi lo na lantir mek thalai te chu boina siam zong ni lova he scheme du lo na hilantir turin angen bok Sonia Gandhi chuan COVID-19 thipui lenga wangin sipai naruak noi tam taka omchungin kumthum chung zat sipai lak thei ani lova chu wangin thalai na zong mek te mang an na chu a hriat thiam pui thu soya Congress chu in lama kan tranga intan kan beizel dona he scheme man ani lo na nian thei top kan chuang chuti rol chuan tharum tho lo zong ma la turin ka ngen cheuani Indian National Congress chu in lama kan trangani ati hetianga lungoi lo na ana sattak ema wang hian sarkar lai pui chuan agnipat recruitment scheme atana roman na asiam chu ti danglamin nimin khan rom han na bel chana ati choka kumsom ni pakhat chin hnuai lam lak tur ti chu batch khatna atan chuan kumsom ni pathum chin lak an ni ang ti in thu an chuani Defense Minister Rajnath Singh chuan Agnivir statue kumli an tran hnuwa Defense Ministry hnuaya nalak tur za som chanvo pe kan ni tur thu apuanga Ministry of Home Affairs po in
Central Armed Police Force CAPF le Assam Rifles lakna Agniveer te chu kumthum ngai na thiam an ni ang ti an puanga Agniveer te tan CAPF le Assam Rifles a naruak za som chu da ani ang an ti bokani heti la hian eptu party te chuan BJP kai hruai sarkar lai puidem na hunatan an lo mang ve boka voin hian Congress chuan New Delhi a Jantar Mantara he scheme du lo na lantir an tum heng he Agnipat scheme awangin India ram aboy mup mek ani bermai bazari lo thira wangin kan lo me